Kajing ang nuot jong kipat ba kibaha bahima jirang bani ino ek jing keladur jong gawai caka ke badan ni kedam penlang ka baklam la ban ai kanu kucing syakri kala urlong honi usnam hadin ke cing up ke bala ki pau usnam kani kadam kadai ke badan po ke reserve forest ke badan kumba ars pa hektar ke badai ke klau ke badan cingete seskular katana du usnam khandai spa nyu pupra hapring ka office jong hima jirang bat ke Meghalaya Soil Conservation Department na ka banta life usnam ban penlong caka klau bat ke bakacing penne ke beteng pat sebat Ketenat Forest Environment lengba Khasi Hills Wildlife Division haus nam arjar khatlai ya ke bagi latharu the Community Reserve Committee hadu ban penmi ek cingpun banana ka office ulat ke jela haus nam arjar khatsau ban penggelano sekejirang Community Reserve barhakani ke ceka kumbahnya akar lasyam bakalong babiang ban ri dokha na ke jinglong jingman jogani ke ceka bakapen orlong bat penggelador ke dam syaka aquapark kebatip mentakum ke am kerbai aquapark yakni kepak la kerjaan pisan na Ketenat Fisheries lengba ke Meghalaya State Aquaculture Mission bat National Mission Protein Supplementation Community Fishery Project arja khalai khatsau hakabau snam arja khanriu lalaban mang pisa saulak sauflai jar nrus pa arp sau tengka kadbah 4% pat kadai ke subsidi yakni kadam la plipat ba akateo beldap da ke director jong Ketenat Fisheries ke kong AL Maulong harangkat ke cingiran lang video ke jirang sinar di blog upi hajong Joint Director ke Fisheries ubah George Marbo bat kiwe-kiwe ke officer nak Ketenat Fisheries. Kalau kumlu hakashi senam kade mi kadok ha araja sanspa lani lai hajar kilo. Tila da pide lai hajar tang ars pa sanpo uru pila mi lupa nyaw hajar nyaw laktang. Te hapol ba pila ya kata pada ngatrai findon ke kaunjan deh yang teh. Tibun sin penyei bagi dan kini kilik lada piong apa what's lake ni hinu ki jakan japung penyei be baudon umuri emang tu bagi dia ben ai dok ha te nga ai jemut kendian kenang begini ki dok ha ni kenang he hidon kitu ki fish feed ki jangi te kitu pula ben yo ben nong po ai tu ba penyai nang te bagian bu you tu feed ati paket berat ai no tang spo tengkai kumba ai tu dor muri ai kata dia cakap bikin berat dumuri, akin berat tu fish feed, kenang begini kita dok hajang piru, ngakit bok ke terbiang bagani ke am kerbai, lik kenang pau susu hakamap jong kami Meghalaya berkawai, kamtam hang ni le fidon scoop bahan nomor pide iajan berka Assam, tikibun shani galak hampangat ban kain berha Assam, ti ai bagian don kitu ki signage nani ki signboard bapin bo am kerbai lik, kadang bagian nang tip kiwe bagian nang yat kinang wan ka sini kanang bagian nang kentiu ya kayo kot ke jumpi te ngakit bok ke riang bagian ni ka am kerbaile kanang ya sikmat banang kentiu ya ka roi ka par jong ni ka jala jong ni ka than badu kayo ka kot Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya